Uwihoreye Jean Bosco wamamaye nka Ndimbati muri sinema nyarwanda yarekuwe urukiko rumugize umwere nyuma y'amezi 6 yose ari muri gereza y'Imageragere ahazwi nk'Amadide. Ndagusaba ko subscribe wowe kigera ku Ntego TV tubane mu makuru yacu buri munsi. Aka kanya wakubaza amakuru agezweho mu Rwanda n'amakuru avuga kwifungurwa ry'uyu mugabo Uwihoreye Jean Bosco wamamaye nka Ndimbati. Uwihoreye Jean Bosco Mustafa wamenyekanye nka Ndimbati muri sinema nyarwanda yagizwe umwere ndetse hanzurwa ko ahita afungurwa ko kanya nyuma yo gusomwa ku icyemezo cy'urukiko ku rubanza yari amaze igihe aburana yaregwaga n'ubushinjacyaha ibyaha byo gusindisha umwana no gusambanya umwangavu. Uyu mwanzuro wasomwe n'urukiko rukuru rwa Nyarugenge. Reka INTEGO TV tuguhere mu mizi yuko byagenze kuva urubanza rutangiye kugeza rurangiye. Nyuma y'iburanisha ryo kwa 13 Nzeri, perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yanzuye ko isomwa ry'urubanza rizaba kuwa 4 tariki 29 Nzeri 2022. Ubushinjacyaha buvuga ko Kabahizi Fridaus yavukiye mu karere ka Nyamagabe ku ya 7 Kamena mu 2002. Vuga ko mu Kuboza 2019 yari umwana w'umukobwa w'imyaka 17. Naho Ndimbati n'abamwunganira bakavuga ko ibyangombwa bya Kabahizi byerekana ko yavutse ku itariki ya 1 Mutarama 2002. Bivuga ko muri Mutarama 2020 yari kuba yujuje imyaka 18. Ubushinjacyaha bwavugaga ko Ndimbati yasamanyije Kabahizi mu mpera za 2019 yari akiri munsi y'imyaka y'ubukure bityo agomba ko bihanirwa. Naho Ndimbati wakavuga ko imibonano mpuzabitsina hagati ye na Kabahizi yabaye muri Mutarama 2020 kandi ko uwo mukobwa yari yujuje imyaka 18. Ku ya 13 Nzeri Ndimbati yaburanye mu mizi ku byaha aregwa. Ubushinjacyaha busaba ko yakategwa igifungo cy'imyaka 25. Naho Ndimbati n'umwunganizi we basaba ko yarekurwa akajya kwita ku bana be barimo n'ab'impanga yabyaranye na Kabahizi Fridaus. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rugiye gutanga umwanzuro ku rubanza. Ubushinjacyaha bwareze Ndimbati kuva muri Mata 2022 rukaza kuburanwa mu mizi ku ya 13 Nzeri 2022. Kwa 4 tariki 29 Nzeri 2022 umunsi wari utegerejwe na benshi mu banyarwanda waranzuragera. Saa 7:50 bamwe mu bakunzi ba filime ndetse n'abanyamakuru batandukanye bageze ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruherereye Nyamirambo aho bari bategereje isomwa ry'urubanza. Isaa 8 zuzuye bamwe mu muryango wa Ndimbati bageze ku rukiko, abenshi bigaragaza ko bizeye ko Ndimbati afungurwa bagataha nkuko babituganirizaga nk'itangazamakuru. Saa 8:10 icyumba kinini kiburanishirizwamo cyari kitarafungurwa biteganyije ko isoma ry'urubanza ritangira saa 9 zuzuye aho kuba saa 8 z'amanywa nkuko byabanje kuvugwa. Isaa 8:20 abaje kumva isoma ry'urubanza rwa Ndimbati bari bamaze kurenga 50 mu gihe hari hakibura 30 ngo inteko itanga umwanzuro. Isaa 8:50 aho umuryango wa Ndimbati ndetse n'abafana be bari bakiyongera baza ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ariko ubu na Maître Bayisabe umwunganira mu mategeko nibari bakahageze. Saa 9 zuzuye Maître Bayisabe Irene umunyamategeko wunganiraga Ndimbati nibwo yageze ku rukiko amwenyura ubwo yaganiraga n'itangazamakuru ku ya 13 Nzeri 2022 ubwo urubanza rwari rwashyizweho akadomo. Maître Bayisabe yavuze ko yizeye ko Ndimbati azarekurwa kuko nta bimenyetso bifatika ubushinjacyaha bufite uretse ubuhamya bari kugenderaho. Saa 9:10 abitabiriye urubanza bahaye ikaze mu cyumba cy'iburanisha ahari yagiye kuvugira umwanzuro w'urukiko. Isaa 9:12 Perezida w'urukiko yahaye ikaze abitabiriye urubanza. Ubushinjacyaha bwareze mu Uwihoreye Jean Bosco atanga amabwiriza ko nta muntu wemerewe gufata amafoto mu cyumba cy'iburanisha. Isaa 9:14 perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yatangiye gusoma ikirego cy'ubushinjacyaha avuga ko bwareze Uwihoreye Jean Bosco ibyaha byo gusindisha umwana no gusambanya umwana witwa Kabahizi Fridaus. Isaa 9:18 perezida w'urukiko yarakiri gusoma iburanisha ryo kuwa 13 Nzeri 2022 uko ryagenze mbere yo gutanga umwanzuro wari utegerejwe na benshi. Isaa 9:30 perezida w'urukiko yabaye nk'utera akamwenyu abari bitabiriye kumva uyu mwanzuro. Avuga ko ibyangombwa bya Kabahizi Fridaus
byerekana ko yavuze tariki ya mbere Mutarama 2022 nkuko byagaragajwe nka Maître Bayisabe Irene wunganiraga Ndimbati mu mategeko. Ibyo byari bivuze ko nta kimenyetso kigaragaza ko Uwihoreye Jean Bosco yasambanyije umwana utaruzuza imyaka y'ubukure. Isaa 9:31 kubyerekana ko kuba Uwihoreye Jean Bosco yararyamanye na Kabahizi Fridaus ku ya 24 Ukuboza 2019 nkuko ubushinjacyaha bwabivugaga, cyangwa tariki 2 Mutarama 2020 nkuko bivugwa na Ndimbati. Urukiko rwanzuye ko byose nta bimenyetso byatanzwe bifatika, bityo ko nta cyanzuwe. Saa 9:35 kubyerekeye icyaha cyo gusindisha umwana, urukiko rwemeje ko nta kimenyetso ubushinjacyaha bwatanze, bityo n'ikirego cy'indishyi kidafite agaciro kuko Uwihoreye Jean Bosco wamamaye nka Ndimbati nta cyaha kimuhama. Saa 9:36 urukiko rwanzuye ko Uwihoreye Jean Bosco ahita afungurwa kuko nta cyaha kimuhama. Ibyari bivuze ko Uwihoreye Jean Bosco warufunzwe amezi arenga 6 nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko yigeze akora ibi byaha yashinjwaga byatuma gasabirwa imyaka 25. Uwihoreye Jean Bosco yahise afungurwa ako kanya atemberezwa umujyi wa Kigali nkuko mugiye kubibona mu mashusho twabateguriye nka INTEGO TV. Komeza ubane natwe, ibisigaye ni mwihera amaso. Ndimbati ni yamamare. Filimi yakinaga mu baramuhagaritse akakanya arafunga.
turajya mu yacu twana Ndimbati nashaka duhamagara duhanga iyindi ahubwo bayiduhe baduhe indangiza rubanza ku mbuga nkoranyambaga twajyaga tugerayo tugasanga amakomentari kuri za Facebook tugasanga amakomentari ngo nakatirwa urumukwiriye ngo ikintu kiryamana n'abantu tugashyira komentari tukandika tukavuga ngo ufunze si ufungura baba we ahubwo bambwira isaha zose nzahita mugurira byeri bari twafashe iry'iburyo yaduhaga brusheti ziryoshye inkwavu inkoko akadusetsa yakujyagira gurugura n'urukundo ikindi namugiraho inama nazongere kwizera igitsina gore aho kiva kikagera ubu tugiye kuri gereza ubwo navayo ubwo bikurikirana namwe murabibona ni ibyishimo no guserebura nta bindi kiranshimishije ku buryo budasanzwe kiranshimishije ivumbi ni ryose turi mu muhanda ova imageragere mu murenge wa Mageragere nyine mu karere ka Nyarugenge ahari gereza nkuru y'akarere ka Nyarugenge. Imodoka mureba imbere iyi ngiyi twegeranye itwaye Uwihoreye Jean Bosco Mustafa aka Ndimbati avuye muri gereza nyuma y'amezi agera kuri 6 yose yari ashize afunzwe. Ivumbi ni ryose turi mu muhanda ova imageragere mu murenge wa Mageragere nyine mu karere ka Nyarugenge ahari gereza nkuru y'akarere ka Nyarugenge. Imodoka mureba imbere iyi ngiyi twegeranye itwaye Uwihoreye Jean Bosco Mustafa aka Ndimbati avuye muri gereza nyuma y'amezi agera kuri 6 yose yari ashize afunzwe.